chi bebe na memo akwaba na what is saying chena fa ko also won pe wanim nti say o push ya your fault wadaroma na wudin dey say ana bibinti asambe na do na me wo ho Friday na also na me ko baby kura na minya unya ko okay ene ma me memo akwaba Brawani na say ma me na dey na asem na fa cheme ma me brawani ma me why awado memo kuntubi nkata ho ene ma me ne afra o say Patrick me Helena day senior na Africa obeso me pacho you no offense by me not na me free two Africa obeso pacho me free boko ti boko kasa be na aka pacho me kusasi chia unwa no mo kusasi kasa me bitina maya awala mo prefu say ni bre na we share Joe prefu say ni mi baba yo what are of us be do na me pacho me wo hanu mana be me ye wotimi nchen o de mafa kwan bebre so na kwan o de me afa so no ebesi na o so de me fa kwan bi so a mani nye ho mene na ka bisu nyina abam ne wo ya na wo ye kwan ba so no do nam me pacho be me o be fi be hu me busia na mene na wo ye na ansa na mene be shia obebo kokoko ana obeya de obebo kokoko e ma busia na mene na wo ye enti awu ni mu na me papa se ma wo ewia o me ye me ho ade fi so be fie be ma ne de ne ochena ene ochena enti kasa ye ni mu sa na be me yi wo yire awaware wan kan kire me mi shia no so mi bisa no be ma wo yire wo se me ne yire wo ma wo se me ne ba enti emuno na menti ase enti me yam se wo ya wo se ne ochena wo me yeda na afa nso so me de wa be fie wo so ka kire me se adwuma ne de wo ba enti wo de me be ko fie enti fa me ko fie na me se me ko nwu ebusua be ma ye dian ye be ko enne ochena enti ko wie echi da me wo anu frem se ne ma me ne mo wo so de me ko wo no wo mo ba me na ase e wo kuma ase ya na so wo na wo so de me ko di enti na omo na de me wo mo na eba me wo na wo se wo mo be yi enti na wo se wo mo ba na nka wa ye introduction de o ma kire me na msi you mate enti nya me ani mu no mo beduri to mo beduri na ja wo kire kire me na ma me ne ma me nua ne nua no mo ka ho nyina ene ja me de me ji o mo kwa so me siesie o mo chi ye bibia enti o mo ko wie ye na chi na mbe hu se sa ba emen wo yire a wo ne yire wu mienu eya da na omokoye na wo hu obi na ka kire wo me pacho obi na ka kire me eya busuafo na eba ye ni bia me pacho da bi be ma yi be ma adwuma mu no so oba beji ade na no beto sister bi wo me adwuma mu nti se sister no eni ni kunu eni bre ni ni yiri nyina na ete nti ohunu no obi bisam se o na be ma yi de minimu no na onimu no hinam so me be ya wo se no ho ya ofin ne papa no no se be me kwa ni yire wu nansen ya akora mo koye yiye nam so weni na busuafo kora ba me nchen ase mo be ye yiye bi mo be ye ko no se ne ye ne yire na ewu na me ne ni kunu no enyina na yetifie ba akoma yete ben enti nanti aye me nwanwa na me frɛ be me yi na me bisa no o ka kire me se ame fa nche no na o ka kire me a enkanya da me o be pe me ne me mepene ate ase ama no enti wa ye bone me fa nche no me frɛ na ma me bisa no o ma me so asem ko kire me se ne ba ne se mo mama ne enti na wan kan kire me ena ne sister ba ko so ka kire me se ono krampo no o ka kire na ma me se ade o mu be ye no enye e wo so mo kan kra ne kire me na me wo ye no ono kra o be hwe me menye nipa me ye nipa boni ni ono ma me ne wo mama ne bi enti se ne ma bi se e ko so enye fe enti mu na me de me se wetime twa me ntoro ati se dia ene ne me kokoso dia me hu sa setena na enye ye ma me no mienu enti ja me kwan na menye de me mpem ba bi nti ko mabu me kwasea wodi ka twa me ntoro ene me awo hwe ne mu kura nhyɛ da nyenso me bɔ me ho so wodi ba fan wa fan ma me ye na wasan akɔfa o yire ye betena me so o ma me no nua me nipa nnu mo sinsia me nu aduane ma omudi me ko nsuo ma omudwale me si omo niema ese omukɔ asana me ka ya che kakra enti didi mu ana mabusua frɛ wo wanko ono me so wo ba fie de nsa be hu abusua enti se wontimi na akra ne ntena gya no kwan na ontena ne baby na so tena baby be me yisi me nko school no be fa me na wagya me kwan enti oni hwe de ma me wanko school enti wo nti me nyi obi na me ko school
and obefa me na okay na say now you're more than 18 nti oni hye a ode be ma me and am see you sa na wo ka mate me ni kutaba me ne ntwe oni hye ode be ma me a me de masema me nyame omoa me na me hwa akwala no asema me kan nti ye de tetewo nti mu ana nse dan ya metimu maame dan mi ana mahan be ma ikapre ni simple anim onya de bre mi ameje wanya family me mi ana me hwa akwala na nse me ya akra iko an forces me free be me friend no wanfa mama de ya me kese kura me de ba eni nim yan se me nim ba bia wote me no kutaba kura ne ko 12 years nti tem bia me ka kire se boa me na ye hu ba bia wote because bibia etimisi me ntwa ma asem esi wa ba me no kutaba na me nim ba bia wote e ba sa enche yi enipa kura be di matem nti me sro ma me hu ba bia wote me ka ba esin na wo chena me do beko enne chena me do beko nti asem de chese de nya sesi ane se nense ye na oba me wonam sesi a dynamic mu no rent na so I feel e da me ka dendenden me so sesi me niska e jaso to fi ho no nense madam o tv she me mita na me yi nyina ma me ko isi ji ka ma bo akra na so won pe pipie nti masan ko to tv esi niema fi ma no so twi me niska bia nti be ma me serew behind that na me na me fa akra na ntinam na se ne da bia me ye ne na wo de ba me je wan fa amaso amete ho na me ka sa akire me ka enya me anim ne be ma yi je pene na o ka cha me se maka wate na emom no na me odon di aye me nyina no se me mete ase na me ma ni nyina kogu a sika wo de ba behind dan ade ama me na akra ne sese ni atena mu no me ma na fa nko ye me ho ade na ye ntena sundem ni ahwa akwala no na nyame adon no wasifie awo wodan ya wotima akra no kra benya ndan atenam enti mente ase na msemate waka amate medwene ho na mu awale sam ne de yemfa nto nchen sese baabi sese ehia me ne se wo ba betua dan ne kana akra nya baabi aye de atena enti awale sam na wo kan de yemfa nto nchen ne mu no yenko ne ko kire me fie ho na me fa akra no nko nya san so abra betua dan ne ka wo si yo wate enne chena me ba befo akofie ho ade chena me ba befo akofie ho 12 years akwane ni baby a wote ye makwan makran so se me come papa ho odi machi saa ti se bia me bufu sanfo nchen enti me dwen ho a mente ase se me ne be ma wo na akola du sen na me ni baby a be ma ne ten wasan be ka chem se obe wala me korampo na me hia be ma ma ne kan chem se ope me wa bra me ni baby a be ma ne ten be ma ne so obe ware me enti mama masema me di ba ye ne se be ma no wo so won chem baby yo ye da se ade mo dro ye sempa Bema no ebra o ye se jai bibia na mo santana no ne na hia na me pa tro da bi kankro me ni hia na o ye se wona me beda na me se me no wawo akra du 12 years baby a wote kura me nim ma akra no hunu okura wo ka kire me sister ba ko se wo baba ko ti wo fie ho wo ba ne ha adwen enti utimi me fa me ne ba na nko e ba nsesa ba wo ba e wo ba enti se me na o ma me hu baby a wote kura ma wo ba ne ko hunu wo da chi asem nti asem ma na makone yakase watena wa fa akra na ama ana wa makra na hu baby a be ma ne tafe na wo ba enti me mu de se me no beda pa de se wo so be ware me kura me ba ne nti medwene hu na emom no se me no be bi de me no nya hwe ko kire me baby a wote asamra no hwa na aba no ko ho ene en no krepa na wo bo na tiri mo de ati se ai me ka chen se me ni be ye bibia on fa me ko ne fie na mo nko ye no ho amagadi amagashia na yehu amaga ho bebe na akwaba whatever masema wo be yike tena fa ko wo so wo mpe wanim to wo chia wo ho wan tena fa ko na obi be kasi akodwa de twisi so wo ko se ya bebe akata no ebe shifte te no nko tena bebe si am wanim apie tena fa ko konwa ne de mutena de pa wotimi de twa wo ho nti wo ma ne ye wo da na wa na wo toto wanim whatever masema wo be yike ndi na kan fa ho me kwa me ho dia me kan po kan bibi wo be ma ho dia me kan madam kan bibi be me na ebi abna waji ni nyina atum da bi eno de yi wada ma waji ni nyina atum mesra ma ne nkasa minje ba ko kra mpontum enti dia work won ka because asama on o de ba no I say waka fane baby tetin bi no enti fa baby eti ane ma me baby eti ana no le kan say mi ma mi hu na sembebre asa kasa na mi shedam pebet mi hu say ina ya nto enti no kra no ma mi tie o mi say mi hu no me call
me hu no na wande me sm kwa kaso no me kwa kaso no na me hu se nyame bi nkoye e bi ni sen me ko ni nsu to na me hu se I say ni nuano na tie bi watin ho kra nkoye wo pam na dadi na nsu to no wane pamon ni anu ya e pamon ni free there yes so ba me di na chi enti no we didn't start to ban the course of that to minimum ka ha dan kwa ya mano o take be 1 year kwa me kwa bi o te kwa me maka ha dan mano mrs mano adwuma o ye me na me ye na wa start adwuma no me na me bo na me hwe na mo wi adwuma no wo children's park ni mko gina se fada ni ji se weketi mano ma ha dan to 12 years only 2 years per ne ment man ha dan no 2 years per mint man ha dan no ma hwone na akra ni sa to besin 2 years ya in fact 2 years no or high sa dan no nti se o ka se no so wan ko school na de wan ko school an kan me hwe wa ma hodi wi mi ko yisi wicket mom wo pen ko fu na guo mi ko ji asefa da mi ko ka ji mom ada na woni wo ba yi tina fa certificate asem ne to ncha wo de ne tina wa ma na hu fi a wuti mu da na afensu utwa ne ntrose bia nya woni yire wa bra na wo yire o yo ne nsem keka ono mi kasa pa onya han kwa de maba de makọ yepa de makọ insua de makọ chize session bia de makọ asa titina ko so gum o mi keke na mi kwa adwuma na so himi pa na so na ma yo me da se wa ba wada roma ade ntina hu no wa ma na nko hu fie da o fa se bi o aya yo ho bi so ni se in fa na bi o fa ye fu no na mi fe no o fa ye fu no bia mati wona o fa ye fu no tado wa ha dan ma ni nte bia mo bo ne dem mo no wo de mi fie na oba madam hin fa na mushia na me ba chob dan ya han ma me mu ho na woni say ai baby na ote no baby na ote no mo say company na age dan na ma no enti omudo so no mu wom enti bitimi ko kwasra no ba dodo na so ba me ho nti tole bi ara ma ko bono wo no ne ho na ma bobi so wo modem ti hin fa na nyinse ne bai nyinse ne bitima ka se me ho no na baby o han dan na ma me ho ne na nyinse ne bai jo wa yi wa no be me na yenkoi onim mi fie onim yemu kwa ka bi onim yeso onim bibia na mom motwa asam ne so because no o ka say akula no onim bibia mete madam sabi o ni pa yom fom so because oto no o dash na dream say see ya no pe nke ya to ho na nke see ya say no pe see ya engwa sesam oh na say ha de yengu ni pe ni mo no san na dwen ya no because o ka chen ko fo de biala san na dwen ya no say bia o be say dia engwa sesam ya na ewom because san de bi o ka no because no mo Kenya say because of confusion team go to katina Kenya say me ko katina ho na empanfo se akora no nim bebia wote akora bi wote mi say meti atonsu company house because of that into utumi fi ho ti empanfo keka bia no so okay sanate dia mo ka fa akora na den abamo ho ti mi ka fa akora na bamo ho na take more than 2 years kra wo kra wani mo kra mi huni na akora no wo nchen o won nchen okay 2 years ukra mi hu akra no kra but masadi de meye because ne de oye na ne den odma ko wadwe 2 odma kwa just say station bi odma ko is wo kra wo ko hu aso wonka to wo from mo smas man was mo ko ba mi masadi e tisi mi hu then for an say ya to a wo hu akoda no e da ben oh be 2 is going tisi wo te hi yes I mete ampa me side ho ehi ampa me sokoba ampa me ababa wonim se papa e woti ampa me mama me pa cho wonim so woti ampa me wako ho minim baby wo so wonche me bia wote na akwada ne de onim ampa me fi a wotim the reason why I say akra no me ye nyi say
me ma dwen sen ka me ka ji akra no because ne problem ne doso just say to me grant na problem ne doso even men share akra me bra akra no ma ba 2 times ma ba dan dua diabo o de hote nka wewu Mr. Diabo we tie bi bamba yedi endu akra no na 2 days a wo me ba ha no nka wo ma ba akra wi a kenya bota na nka yenka asem na hwembe fon so dua nkosasem a wakaka se biwo nka twompo no mbla wasan bodua oh madam wo de fon so ni sei o kan sei o si asmo o kan sei oni de nyem se o ye duabo dua ope o me fon so nti pa wonjin wo mbo de ade mu odroje na yembo ne voice no emma me ma me wabo ni dua o be si ma ba 2 times tobo bemena me se tobo wabo dua ade mu odroje na yenhwe we ne yembo ne kasa onu me no Opemsuo unse operation kwa fa npa chime ba no woka anase ni menimu ya asem no woka mpocho mo operation from the team so nitie meme pacho me mo ni dua odio ni de me yema ba me mo ni dua ti odio no woka ni sei hello pacho a boss me pacho me ba hase no ana wo frɛ me sister e ka che me sister say me de number hase no onim the reason why me de number ha no se dia na wo hwehwe free ne ho mama me pacho se de me hwehwe free ne say be me wabu me kwase bebre onya me kwan wo so onya me kwan na me enko school no be fa me no eja me kwan afesu sesi akra na me ne neti edan ya metimia na mahan dan no o hwe akoda no akra ne hyemu no mama wonya no de ba wo enya me na wo hwe ma akoda ne sei mama pacho ne tru bisa no wo na me bisa o ma akoda ne sei na wo hwe no ni bosum e wo wa bia bosum ni ensa enan 3 million no asanya ma e wo wa atama no ape akra na yale koda hospital kwa na wo frɛ na be me yi wonfa minim ba bia wote na bebe na ebra wo ye wadwen so wonja bibia ma ne nka na mo nsa na wo amware hwe no pepepe na me ade na ne ma san sesan sesie madam de o ka kan de me ka say on how na de sometimes no I say nyema I so ye ya pe o won kofo wo coach no ntinka wo pe no mama me pa ochu oh mama nkasa hwe ma bebe na wo pe no madam say nyema kwayi ya na nyema asa de ne me che say aya yo ho say be di mabusuafo atam me say wo pe ababai o sis now there because my father me say wo pe no down there and cause one me me say wo pe no madam down there on pe no because my blood nti suban ni nyina wo sesa wo pe no oh madam my blow on pe no my blow because me say wo sesa wo pe no oh madam we be san so it's sadia wo sesa wo pe ti ene tobo mami ye ne nkasa na ni dua abone kasa twitwe ni kasa fin ni nyina wo njai na fa wa de bebe na yima no me pese be se wo ba ha ne adi bibi e hwe wo kon madam was them no problem wo se san wo pe no no problem ma no pe wo kuno mama nya wo pe wo kuno me de me kasa me mpena na me boa yima no ne jai sentence no me se wo pe wo kuno pa chan na de na be ma wo pe no na wo bro ni nwia kasa basa kire no mama me pa cho obi nya na de kwa ya odi e be ma we di me afam kenya se o kan se akwa no kwata bisa se kenya so me ba hono me ba be ma me no se wo pe no mama me kasa me mpena na wo pe be ma na ya ma mo nsimu ntuma gufin wa bonten ena ha kra ye so so sa ne ma ne so wo pe no ma cho be me na o so o pe o no problem o so o pe no but me say to obodi aka ni jai ma me ohene why open no no problem no nye me ma asem na no yie wo do no oh so it's Sunday I'm not now me say wo do no wo do no odo so do no me ba chan kan bi kire de waye ni nyina pa ne cho mama me de me say de waye ni bia pa ne cho ma yo boni afa wa ba ya wo so firi bokun so kan asante kasa ma ye oboni na ade onim so wa ye boni ka asante ni ye me ba cho ma fom na hon fanje me se ka asante kasa ni ye ma fom na wo de wa dwum na za wonya ready se kan ye ri enka bi ma o me ba cho ma ye no boni to fanje boni a wo ye ne ka wa no ye aya
boni a waye ne ka enye wose wo nim ne waye voice no me ba jo nya wotre voice no ye ntie die wom but the tone no cry na wo de kasa offensive offensive entino onye ntum nya se ma yes I was say my ye de ya yes I wanna wonye cry so wo hunu se be ma no matter say de titie obere ho as be ma ye bia wo ya tepa be kwa hwan wo ntimi nja no ana me boa nya tepa be kwa hwan ni dia wo ntimi fa nto atena be bia atena me oh go away wo mu kasa nyina wo do na ye wani aseme na de che mama makoma ye na ye wo kasa wo po ku na wo se ane no na de na ye ni ala se de mo because me de mani ato me ba no eno de ye twam ka bi o me benti no kan tetina na sa de ne ye adwumo ene obi ndi ne ba chi nkovu ma me nka nkire na ti ase asam na wo kan kura wo ti ba men wo ba ye nia wo kani wo so hu ba bi ote a eho anim gu ase kasa twitwe ena me nua ba men su ko ti asem a wo kan yi wo so won ti asem ne kura mpo no ene ngigiye na wo de kasa no kura no anu odin wo so wo do ba men so odo ti ade na ye ntu bibia ngu ba me ohwa ne ho ofepa me jiri sa mo ba ne so ho ba fe yo ba na ho ye ba ma bi oba so oba pa so ho ofe o to ye kasa wa wo kura obi njindi oba fe kama mame e ma bonsam e ma makwem na me ba bia me di be ma hu yawo no na asese bi oba na no wo ware na free mu ntina me pese me kana maka na ya bebre die be ntina sebi wakofa wo ba na wo yire wa ma wo be ye oba yi free mu mpo no wantimi anka abusuafo yatimi akoye oba na yi asan abehye wo mpran yi so ama wasan sumo mo na ya na ya maame num bi no omunya hwe yi niema bi se wo yi wo ho na wo ye na wo baba e kire bi no no so go face the same thing ada na papa akofa wo be no ma na hu so wo yire so nima oyam fum so bet no nim but bi maame so me maame die no ngeje so nti maame kura oba ha mo a sebi no na oba me maame ba akura yi mu a we no na oba ada no na wo yire ni nya fine onye so onye ye fine but me ko wo sa kura no no opa kura na sam nti ono kura na omo mo to tanyama na o dem wo no wo de bai ti maame die ono opa we na sam nya hwe wo de oba de na nsha dai na se obi ani hobie because mama so mama nkasa kakra wada kasa ba me ne kasa no na wo twimi ni aba me iba ya me ka dan na sem a o ka chem se me nya bibia ma ne nka no e dan na sem na nya ni manim ye o mpese me hu ba bia wote ni nyina mu na se asem na na egusu a ye ka tobo mama tobo be me na se wo so pa obey so so pa madam ye say bia so boss we take video we take you we take some to say on say me bibi dure ni ma dwe say nka meja akula no but one would me fa mbla kwa so say mbla kwa so would me fa ni say me nka ya memle nta kwa hia me dia akwa hia me dia because me now we fa ni fa mbla kwa so ti me dia na dia me try say nka me ya ni say nka me ya dia right na sana e bia makachi akwa no because so fa akwa na mame right any saying say nka me kwa kaka akwa no ho asam e wo na busia ho sa ne ho wo kan say no ompe wo be ya ware ana because me die oso we mu so pa we mu because me just say sanka o pa me yankwa just say be bi opa say ohun ni say mama ka say dia opa say ohun me hon ni say ye bibia lo ye say akra no kan ba fa na opa say akra no bohun just say de bohun ani say bohun bia mete de bi o so le a confusion mama na nya mhwe ni dia me be confusion be ba ye kra me kan dan ya se man kasa me betena wo fio me si be chia madam so wo bia me si ala se ya dan ya woni ne bai team no I expire to dia na wo ya oni de mahai da bai
me come catch no man confirm ba ho da bɛn missing confirm ba ha bɛmɛ na da bɛn sɛ ye tu no what me ni afa ni da nka confirm ba ha enti da bɛn na wo bɛyɛ amaye on mami 1 month and 1.5 months mutu ama no sika sɛ maame about 5,000 5,000 ma abosome ne fa and 2 months mutu ama no te say mama aso apa 4 months tobo I feel run or je wo kra ka chem say madam shey say bi oyade am ha down 12 years wuti ha se me bo aka chem ma ha down 12 years nti den o che say mean to me na be no ha 12 years dan ya ha pocho aha unche bia me de munman say maka bia am yo ko tua de me de minim since I won wa kra no besi ni nam mutua more than 3 years asa na wo wa kra no wo wa kra ni wie ni sa kra how many years me ba kra how many years akwa sa kra no for 14 years me to me ma ha dia cha wa bro si ke bi anim wo ye no ogu dem na ya no to egum nti den na o che se nti wo ye die dan die wa hwa so ko ka ma me dan fie o ka sa ni do o fishin kwa no pe nti ni ka se o ko fishin ajimi sika assassin wajimi sika se wajimi sika 40 million so odko ya assassin wo edwuma de me kogina assassin no so eyampa o netina onu busa no eyampa se o de boy we di ma famu na wo to to ya no madam minji sika 14 million o je say ni sika o mo sika meji 8 million pocho ai what na yere na kwa 40 million pocho me cancel sika ni ye o kan na bank na den o de mame the time you call other stations no kasa so you call other stations o ka cha me say nkesa te dia bank no kis says kanu into onka print statement because no call fidelity no kis says kanu into onka print statement and one en ye kinya ko nim ya ko nim o ji 800 tie me mami unsu tie me kakra mun nyina me hu so do e wo montem o tie yaudie na aba na we kan we na we so aka we ada na muntu ni nyina ngu machi ni ehwe kwan pa ene hyehyeye pa mo betimi atena na matena sa adofo na mahwe enkoda no ya kasi yegyaye a wo nsem kentema be ma isu benya nkrema we be kan si kire we be kan wo obi ade e be ye de ada ne ntu ni nyina ngu yachi ni ehwe kwan pa ye besiesie montem mama me da wasepare wasema waka yentu ni nyina ngu na echi ne ene se 2 weeks ena me si jai somebody afa na aba se me pese me kire omu kaka obeka kire me se dynasty ma me se o me han no enu na tie me me se me manim di afa na aba enti adenti na wo ma me sa akunya no na ye mfa free a se eha chini na bibi ba dia na madi mo adanse ni esi ya na me ni ho de mintimi nka ho asem bi me pa cha watemase be me na yenja bibia ngbanenka why ohene yihu free wo mu obe wo do no na ane ne tenai sabi ebra na ebakura ni muntem no wo hwe ne kama sabi e wo ka no wono so oba bi wo hokura mpa obatam wiase sika nyina ma ne kro ma ne ho kwan se fa ma no wono so odo munti na o ma wo so sabi ebru oba na kwan tiade na yentu ni nyina ngu na ene yenya hyehyeye pa wo betimi atena na mo behwe akoda no bebe na can be Jeremy mama kwa kwa bino timema odabe oh mama to ebia be 2 weeks mema wene na wotwe kwa bino tiene na wotwe minji muaye pocho tiene na wotwe time ade bae na ayebehwe na nsa na no ne dan sika ne de mesro animu ya wo kompo na se bi se de o kan un se fiewrafo na binom ha adwene we ose aso ameba aso apa ho 4 months ni 4 months na chi no sika bi amai efiewra no de na no be fa ne ho anti mesro wo de ansa na wo ne na wotwe beba mesre me kiradwade edi animu yi se wonya sika ne mu fa kora abo maden fa ma no sika ne fa no na me kire senka me de me no me se me ni problem but me pese mo go admani de me se admani ye admani some style akra o fi ba October ba ne de me kwa ba ko pe aye some style akra pa ntin kama ma bi se nke me kakra ba
ebia mehwa to next week akra ba mo ba bia no how the fabra hani ndi mu adansi ti ene na wotwe no bo moden se wo ba de okura wo bia no me bom pai se odu na nkan yakopon madoma ye bom pai fa wuti so ko pempem na yankopon ya adoma ene na wotwe no anopa no wotwe ne fa se de obaye kakra wo benya no na ye nyina ndi ani mu fa nko sire fie wura no na mmom ne na setene mu no dwene ho ena akoda ne nso no ansa na bibia betwa no me hu sika de be ma ne na wotwe sika de be ma ne bosome se de be ya maame ne nso so no so okobesia bobi kura na mfa bi ma ya obehu se me kwachi we firi obi wo kura na wotwe we ya ma na wotwe we be ba no de akotwa ono nyuse me enti na papa forget about onim se we te se na wotwe sika se na de be ma be mo no na wotwe obaye ne bosome bosome sen bosome mama na 500 man mo so be ma 500 cedis ebebo mama mpacho yina na eba mentire fa ni na to no so to be ma 500 da mesum mate me da wase nyankopon hwe yenya me pa ne se mentime ne be ma wo ba se wan ware me krampo a ena wo akwade nim se ha na ne papate enu jamaye okodwene na wotwe se ne ko akoma to ye ni ehia me sese ye dan no ne akoda na didiem ti bosomi bia 500 no be me na ye da se ababai waso ntimi nja ni nyina ento so ye oba pa oba bia nkasa mbre menso to de akwadwene ho to de bi na akoma no epagya kosoro adwene ne nta anya adwuma ye nyina wakoma di wadim kan ya wadwene nya adwuma sese abufu aba ya waba ti bomoden na koda sumye so kai bra ni hia ye no ebre mu oden ni bra ede ne amu nyina mo fa mu no na sa wo de toto na no obai betena bra na kasa se fata ne ma mpanifo ne ntena se o friends obo wudua biem a dua ne ono a ne be ma ne ku no wati ase se bi mi nwa be ma ne wa me nkase fa ti ko hye bibi e be ha dwene mu na me oba a obo dua de onye dia bisa pocho bisa bi a boss chu tie mo tin sim ho ka tie me wa be kan no ka se enya hwe na me kire se o ka se wantu ba ku minu obo enya hwe na ena me se ne be kasa obi ba ha sa 1-2 no abo ni kunu dua 1-2 no abo ni kunu dua na afriye wa ha nko ma me nkasa e ba se no ni miesi ma me nkasa ye ko da na ndua wa bo nyina ni esere se ni nyina no agya na nanu tungu mu na emo gina ba bi bokora ne yante ana ye hu a enye ono a entu nso ye woni e mayie ni ambu dua me ma ba 2 times sa na ohina wa no kai mama me da wa ohina ka chem se ye kwa se me ka no ohina ka chem se woni ano ayi fa na ye wie madaroma monkama koma ntomo ye mame wadaroma me se dwada na wotwe o se bosome 500 no de be ma akwada no na afi he dan ne so be han ye ma be bosome madam the etnis Monday no di penny nti cement me yekura na mafre na de o Monday ni muawa ma yenhu de bebo we need you here nti yenti bi ko ba se o be frɛ nti Monday ni muawa e bia Monday ne mbu nti da be ne bebo 2 weeks 2 weeks yensere nyame se beto ye ma me kwa akoma to ye mwate 2 weeks de emfie bebre ni watrem se nyankopon dom ye na watwemienu ne to ye ha wo bo wani ani na aba nyame beba na to ye ni atena se ayi bibia boko why mama me da wase da bebia mpese me samiti no wase me boni dua obi mbo obi dua wa ba nipa na nkoda wa ba me nipa na me boni dua mama me ka hu bi yenka asemni nwie yo utie tima 2 weeks ni mrade aka bia ye de beka ho wadaroma why tikwa koma to ye ntiba me ne na watwemienu ye hwe wanim akoda ni sika no enko ya amane enko in the 2 weeks ni ba den na ye beka ayi no ana se awale ho atum na na de ye na aka chem se me ma 2 weeks nko dwene ho no wasre me Madam Mati why wona wosi me ma wo bre nko dwene Madam Mati ana me de ama wo enti sa wo de modi bi jo ti mame fefe kwa koma to ye mo nse wate ma mo va de we nhye mutim me kan ya na emema no bi ne menya adwene nenso me kan ne da me se be ma bi wo ho ne ni hia sebi awo nko ana wo benya be ma bi so wo ho ne ni kohia anigye sika ahoto asomdwe wo benya
nti ukwana anye yi a susuma ne hawo ebia wokonya de obema wodo ne asomdwe a eba kora emba wokonya de obema osika ne bibia nso a nti de ebesi wa yakwan mu bia ma ne mema yemfentu ye ho fo Opemsuo Mani sida. That's what was on my free bedroom.